ban mo atro ba no na ba chini chisu ni la tong chi da no re no lam choro I sang. Amen. Nara apam de anyanya za chong chi re ha zhe de roi. Nara apam ma chang na ro ba ni da kanyang cho ba za ku chong chi re. Ha zhe de roi. Kila isa Chairman BLF Mrs. Martana yang ba cha go da yang la tura azira tong de ni za sa cho ku na apike maro che cho na api malik shem su ne ya hero to sati yu tram sa ba isa na suro lili chung cha na li ba jing dong la na isa du khatu na khatu sachi da na kalap chinong ba nar khatoi na ibai meeting la kanyang na isa BLF na che cho cho ai chi rose ko nara pom de kanyang re isa na ting de khatu cha ba hero to ako ngunong ba na ting de khatu cha na ko na sa sa khatu nare de chong chi re Trikisi TPNU and TNNU NSRLM tak bi na kom chi la ya so ne re. Chairman Secretary Pra Loigena Executive Members Chiche Block Level Federation de Kimanju Naishe Aro Loke Block under the 12-13 villages Pra VLO members, executive members, self-help group members Kiman also Aro Lambabra Igena Ji first annual general body meeting they participate Korea se that they Aro media friends Kimanju invitation digena se Aro alak invitees Iman aji laga program de I can attend Korea se apni kan sop logo good morning aro respect tango amakan laga department district division district laga namra on behalf of division district ami sop logo jara dia se department ko muchiya sa akong muisi ko de government rolam cho ko yang la ira ani che ba jama milao alam cho e ko na ani che jama milao ko muchi sa be muchi ade ko miche no na kung de 이제부터는 배구대 이지. 아서는 생계에서
MCLFO. I'll also take some time in, sir, narrating in our own dialect. So please excuse me for that, because it's very important for me to get comfort myself to ensure that local dialects are being used and let them understand properly. As important. So now, let me start. Let's start Kuribo. In Aji Yate Longkem block under the 12 villages there, 219 self-help group ase. Jama kura tu le government laga program di jama kura ase. Itu government laga program di jama kura ase. Aru itu Longkem block ke government laga development. RT rural development under the Nagaland State Rural Livelihood Mission para Longkem block under the development di bole काम पूरी लोग अपने किन्हीं का काम पूरी वो किन्हीं का आगे लोग जब वो ना डिस्कस पूरी बोले लगा कॉन्फ्रेंस जमा हुआ है मीटिंग जमा हुआ है इंटरनेट पे हाले के ना इतु तो अप्रूव करा पछुते इतु नेशनल हो जाओ इतु अप्रूव न करा तक Longkem ब्लॉक पे पैसा यूज करो बोले ना पारे इतु पर अमकान डिपार्टमेंट खान पर इतु AGM तो थाकी बोले मोन थाकी लेबी थाकी बोले उलाबो थाकी बोले मोन न थाकी लेबी थाकी बोले उलाबो because Tuikan laga काम साम सब तो इतु AGM करेंगे ना यदि माइनस तो वेब पेज अपनी खान WhatsApp निशिना इंटरनेट ते वेब पेज आसे यदि अपलोड न करा तक until unless itu upload न करा तक Longkem block laga अलग अलग पोस्टी 12 village ते self help group BLOs laga पैसा transaction करे बोले ना पारे को itu bra itu block level federation तो बनाया से और government bra itu ही नोए itu तो किले बनाया से बोले self help group आरो Federation Day, government price scheme do 10 lakhs above the bolen na pare. Government laga rules pra 10 lakhs above hoje bole tender, legal tender hobo lage, no hole registered society hobo lage. Until unless it will legal na kurata 10 lakhs, 20 lakhs laga, Longkem block te itu group ekta dito amakan 1 lakh, 2 lakhs dito na 10 lakhs, 20 lakhs di bole do self help group account aro VLO den na pare. Itu pra dia do block level federation बनाए दिबो इतो पाछुते registered करी दिबो contractor register करा national register करिबो government para करिबो TC registration करिबो पूरा पाछुते ministry लगा portal ते registered block level federation के चेक करिना करिबो इतो पाछुते पैसा आहा शुरू होबो कौन लगा पोस्टी मानो chairman करिगेना secretary करिलेबी Government laga पैसा misuse करेंगे ना, blank check issue करेंगे, नोहले अपनी chairman secretary आसे कोई ना अपनी लागा पोस्टी लोगों तो पिछी दिबो, अलग पोस्टी लोगों तो पैसा कमती दिबो बोले जेल जाबो, पक्का जेल जाबो, किले माने इतु block level federation इतु तो VLO नोहे, इतु तो self help group नोहे दे, इतु self help group नोहे, इतु legal compliance body आसे itu government laga office ase de hole bi posti manu khan logo apni khan logo mati khan logo chula bole jai ase noile government office ase yate audit bi apni khan self help group posti te VLO nishina community bra audit na lobo yate audit to AG bra logo accountant general AG Kohima bra audit lobo AG bra audit lo lagai ministry laga portal te upload koribo itu hoa pachutei apni khan laga Longkem block laga niche block federation level laga program to approve kuri thakibo until unless AG audit na kura tak apni kan amakan posti de council laga church laga audit to committee kuro to na audit itu ne kuro government amakan bi na koribo Longkem block laga staff bi na koribo Kohima bra AG bra koribo AG to apni kan jate kunba to janibo kunba na janibo pare bole bi government department laga audit to AG bra loy to kite AG bra loge na jate kalti thuribo AG laga audit reply koribo lagibo AG laga audit reply kura nai FIR koribo apni jail jao itu bra aji first annual general body meeting de abi aige na apne kan logo kwa to ki la je kole aji meeting de sob posti mano logo ko bi local level federation de agamba bra twita chongdor bra twita manga ki phirai bra twita aha mano tu amakan posti bra local level federation de tu mano twita patha tu itu kan pathaya ase te koi na village council logo bi ko kile mane kali prosong itu kan boy na puisa sanction kura tamje loss kurile police arrest warani ulao kile mane to amakan iku kurbole na paribo
legal body ase itu bra information village council kon lo hobi itu kopi kon represent kuri ase and especially kon chairman secretary check signatories kuri ase beshi hushar koribo lage itia CIF bra investment fund bra 2 crore 40 lakhs Longkem block laga ye je block federation under de pusaran kuri bole 2 crore 40 lakhs enika kuri gena itu laga under de aro vulnerability reduction fund go gena mutta maki thing hat piasop logo bit di bole emergency pusa 18 lakhs aro revolving fund go gena 6 lakhs milai gena 2 crore 62 lakhs rakhi diya tate livelihood transfer laga kali borsong session kura laga CLF PLF de 40 lakhs milai le 3 crores 3 crore puisa ran kuri bole diya side baki khan logo ama khan logo yate slip khaise jamila tango bola aro itia government pra maki khan logo mon bisas kurina government laga puisa 3-4 crore run kuri bole diya do first time Longkem block te hoya ase itu bra itu department do apni laga life nishina apni laga pacha nishina muta nishina lobo lage hosa kobo lage muisa do tik loan nobi tik time de terabi peng bra loan loigena peng logo do tik terase gole amakan laga report te MIS te peng bra loan loise tik terase gole A grade 5 marks plus kurina dekhan A grade reki peng bra loan no kura tak to B class pakibo itu bra A class sub self help group is a mandatory from the ministry that every SHG has to get a loan once it has to get a loan from bank Allah sa yuje shono ajopo government na hero is a scheme king ko rakhang to 5-6 crore office kalap chapa thera ma je so ran cha ba first time in India lai ko aja Longkem block asi kha machung ra ma kha kemnunga la hi achama ahor la hi ma ahor ning dang sa asiye shamra ning dang sa asiye sangdam ning dang sa asiye all Nagaland first time me ahom isa do ma je go nagara yola isa sa akhuchino ko chi za de la crore me manga pisiso ba ja nara atho jinu sdale ko hila Longkem block ja Duisang district lana one of the most advanced progress dia level government report ajinu khotla darama hio report every year report monthly report kakat la kalapa department duisang la ikhang sabit besan computer la online la ministry daily la sabbesan kap itu bank aro NRLM te puisa dia to hoile tise haraise laga noide iman tise iman tu asena nai iman tise aro pacha utisena uthana 1 crore tise itu 1 crore dia tu pacha laga fee tirai se itu khor banai se khushi ase tu logo dise nega no hote 1 crore no le 10 lakhs dia tu aro wapas ahena na hai aro interest bhi ahena na hai aro dena nate aro ahena na hai dena nate peng kisina peng kan bhi kiman puisa ase to every now and then online de update ase to itu ni sina amakan bhi MCLF block level federation itu web page application ase yate bra manga ki logo puisa iman jaise chongdo logo iman jaise Cemung logo iman jesi kone computer de ulabo 20 lakhs jadu wapos kiman muina de aise kiman pacha chanam puri gena aise kone na ek tokka puisa jabi pisara laga department aside Respected block manager, distinguished guests, leaders from different villages and all my fellow friends, I'm standing here on behalf of PLF to present our annual report. Longkem block pogi isayo PLF aningzan ye je pogi 52 BLOs 219 SSG 1962 members go BLO may be lana represent nya ro paisa PLF Masuchecho hatala chairman secretary treasurer ko 21 member hatala sab kumadi bangali le isa BLF pogi PG Haroli le 2025 April dashila Rico BLO fund BLO lana from BLO isa thalina isa roya ba hataba yo the 66
lakhs 50,000 royal at the dash labit young federation kaya lazana kala 35 SAC reloan sana yale at the BLF land reloan kaparaza 35 SAC reloan saya lebo la amount 39 lakhs 30,000 has a loan sana yale go at the is a BLF account la along babalan atong se le tani hatri machona che ko ate isayo isana atong tong saya ba BLF account la atong tong yu ya ba at 27 lakhs 8,420 lile maso No experience sharing by Mrs. King Chung La Chairman Mawari Rielo. Abekeha ate pekya yote. Ini pa anya ba nya ba khande apo so ina I tala umakona to ai ki kya chana ya ta chi chung ba along ba ba la ina pe cham ku yo na kire na ni si ni na u chi sa ta bi chire ma kai sa nya di pa ni na ha tri na ja sa ni sa ba ma kha na anyu la ya ya ga ku chi ro cho ba da so chi ro ba ina u chi ro de ina la si cham cho e ha zo ko ha ba la si ba ki ro I ni na isa ku chi sa ta sa de sa chi ro ba isa ni nya di ba sa zo ro cha ni hi ba la zo tu pa kang de government chana anya ba wu pa hina ini ta ti ke no chi ro re zana ta ina khabi le long ko I ba yo lai ma je no ta mi lang ki mi de so ta ji ko de chana anya ba za ini nya so na ha za da de wu chi ro ba ko na akon lai kya la ting ki ma de chi ba ma ko cha ta ka tu atte paro ko lang ka tu shang nya ra chi long ba di ma nya ko na hi ko no chi ne chi ba ka ti la ye ko lai ne ta ri wu chi de da wu chi ro re sa SG ti ke ba ka la I wu chi ro ba di da so no na ko na ta mu de ya I wu chi ro ba yo chi kya ni so chi re ma se One boss. Chalo, thank you. Okay. Then the rest, our bank manager will give you. Click the photo. Next is Beku. Beko. Thank you. Thank you. Yes. Next is Adinke. Am I saying it right? Yes. Okay. Thank you. Next is Ifrada. Thank you. The last one, Averocom. You said that Kati send it to me also? Yeah. Definitely, sir. Thank you. Nara atumong katoy robalir na nara atumong kam akuti ba isa STO medium agri department ng kyam nana salam zero chatare chenye isa first EGM major tree block level federation your first EGM kabaza nara hapta khatu mangi chona khatu muchijo ba ma dangi kong atung nana nara tsi na muchiro chodi be hazana nara federation as well as block team na kam ko se ko na ga jangere Kona isa department allied department kona yore haza ada atau kutula na tusar papa shogyo kata dile haza isa department chi jong khatu sabo mata ramu isa yicho kona isa jaka de bekhuji no dile isa atasa sabo muchia ko chenge su muchia le atu nyesa iro department na lady nar control num tu hida thuchi dile na nar kha sada chom chire chenge SDO sermale Then you have approachable guitar to Lile. Nara block level federation of the Nara
achiba muchino ba minus ner thunche acha ko de gona approach sakala ner ka to ro shoma tani achungta a combine saboro gona approach sakala sir na mi mo yo nung gona inata ner khang assurance to ta changere isa chinge first AGM ke ba za atele isa federations azicho federation ka dile atata shilla isa staff na block staff na ner saba azar gyo feeding sa chadile tani atudi na ner ate azicho federation ka dile Jana nara kamadiyo atu zidu la nar na baung king staff ra khan irita mu chingale hida mu chiko hida mu chino bai ba nar na baung king ar khan way forward musong ba nyam khod ro chino dile hazana chingi da shinar khata ki ta na lam nu khad sa mu shiaro atu sa pacha vie lo khad pacha bi maling bekhu jin wa ma mai yang dong khatu amaling pacha bekhu jin wa ma tangye isa lungkem as a whole federation as a whole bekhu jin wa lam chungna tingke la mu china ko na yula na changare Bane isa Yetche Block Level Federation Alad Muwajang. Word of thanks, Mrs. Fatingla, EC member BLF. Abike pa ade dekhay picture. Hila dede jingrinjo chairperson co-official sing katoi rodero nara pung kyang pude ba jingro mala chere chinge Yeti piche BLF akudi ba session la nero katoi zero ko nara pom tsram ba moaja hila kanyang cho yukya ka to chomachi nu ba shemsu yare hila isa tingzang la na certificate na ba staff di ka doi hipa ino session la rona nalam no acha ko nara nguchi la cho nguchi mo yang ka za za mala ira BLF ko ngeje piche Malung which lili apumla, Namlo Azaku Tazate, Matoza, Namuchi Moyang Tikebala, La Moacha, Achi Yate program there, Pin French Minister Serbia Ganase, I can to program they participate, Palo Dia Karnebi, Pushi Pachanatia say Asaula Hila Sirmati Miss Hila. Apage serona ekri nguchi nguyang tukada tetiaro hatabayo amalong te chomachi de matoza nguchi nguyang la ala moaja ila chinge SSG malong tila roba nguchi nguyang la adese longkem lobla staff sir lamni na pa staff di ka toina nerenge ke neralam lo ner thase achana BLF executive kyang kaze acha jona hibangu chi moyang la tula sa amako mate tingso ko mashiraso hibangu cha pang po chi so jona re sa kayang re na ko na cha ka to choma chi re chinge longkim blog la SSG khadoi la na yang tum khadoi la na ngichar khadoi mapa mating maye pe kya change no lam kyo na narengi ke pe kya jona hiba meeting and all session la rose ko nare roba ko ne hiba and all session ka tong acha longya bating tong mungre na ko na nare te kanyang choba yukha ka tu choma chi re maso one two